Ćao! Moj mali poni Flutterlara ovde. I zato da snimim nešto, nisam ni razmišljala šta. I pogledajte, imam ovaj kanal. Ako volite pjese, subscribe-ujte me. Ja. Evo sad ću da snimam nešto. Bla bla bla, ne znam ni ja šta. Evo, može ovo. I sad sam na ovom mestu. Da vidim samo kako se zove to mesto. Zove se Yamatovship, bar ga ja tako zovem. Malo je glupo zato što se zove Animal Jam, zato što se tu onda pravi džem od životinja. Mislim, besmisleno je džem od životinja. Ali ne, dobro je da se ne pravi stvarno džem od životinja. Da idemo neke sobe. A gdje su mi podlišavanje? Evo. Prazno. Što je ovo? Evo vidite, prazno, sama sam ovdje, ja. Vidite, sama. Čudno. Nema baš nikoga, to je valjda još neko mjesto, da vidim gdje sam je ovdje. A malo pre je bilo nekoga. Evo su neki moji prijatelji. Moja kuća! Je, moja slatka kuća. Vidite, ovo je besplatno kad nađeš neke životinje u igrici. Sad ću da pokažem koje. Ja sam pronašla sve s ove strane pa sam dobila ovo. Evo ima još ovdje ništa nisam pronašla. Naprimjer, pokazat ću ovdje. Ako nađem još neku. Vidite, prodavnica. Izvinite ako se nešto čuje. Zato što moja sestra gleda crtane, ali ne znam da li se... Evo ptice! Evo, sad sam našla ovu slatku ptičicu. I sad mi je ovdje. Evo i našla sam je. Ovo je glupo. Vidite, moj prvi kristalija. Žurke. Svaki put igram Animal Jam kad su glupe žurke, na primjer, ne razumem sve. Jedno pitanje, ja ne razumem jednu reč, pa lupim nešto. Lupim odgovor. Ili na ovu žurku, ili na ovu. Ili na... Što je ovo? Da vidim. I ovo. I ovo. Pa stvarno. Evo. Idem u moju kuću, pokazat ću vam jedan mali trik. Vidite, sad ću ti moj zeka poljepicu. Ona se zove Little Sunny Friend. Ja se zovem Flutterlara. Svaka će pogoditi. I ovdje sam kupila ovu igricu. Neću sad da igram. Ja se igram da je to kompjuter, pošto je treba da se plati da bi se imao laptop. Evo, pogledajte trik. Ovdje su moje stvari, igrače koje dobijam na letnjem karnevalu. A ovo ostalo sam kupila. Ovo sam valjda besplatno. Da, ovo sam besplatno. Pogledajte, ja imam ovu kuću u vodi. Evo, sa njom nemam baš mnogo stvari. Vidite, i ona jede picu. Jej. I sada ću opet zavrati. Evo sam sami. Vidite, ovdje kao menjate. Možete da kupite novi. Ali treba da se plati da bi se kupili svi ovo gdje piše members. Treba da se klikne nešto join the club i da se plati. A ja ne mogu to da plaćam. I zato može da se kupi samo nekoliko ovih ili ovih kuća.
Ali ako baš hoćete da uđete u neku kuću, da bude vaša, evo kliknite samo ovo i sad ste tu. Samo ne možete da stavljate stvari isto kao da imate. Oni koji su gledali sad je kraj Animal Jam, znaju da ovdje mogu da promenim boju. Stvarno mogu da mijenjam boju. Evo sad sam plava. I sad ću da idem. Da isključim. Vidi, video traje 5 minuta. A samo još. I sad se dodem negde. Evo ovdje u blato. I stvarim se tu. I sad opet mijenjam boju. Gotovo da se ne smaram. A da, evo ovdje se traže mravi. Za knjigu. Evo ovi. Ovi što vam kaže, vidite. Ljubimac je sad promenio boju. Dobro, kako sam više? Evo pogledajte, sad sam ovakva. Mogu da budem skroz tamno brown. Iste boje kao ovo blato. Video traje 6 minuta. Neću da vam dosađujem sa kupanjem u blatu. Vidi što je ovo? A, vidite, našla sam još nešto. Ja sam mislila da je ovo nečija životinja. Jej, sad sam brown, ja. Aha. I sada ide, evo vidite. Još sam već kliknula. Ukoliko životinja baš puno. I sada, čao!